Ya, kamu kong, ya lah tu. Lama malah kercan lang, lah chen. Oh, ta. Ada biang. Trong penar le arper yang war le jar thama. Bai besar de rak suki bai yo. Dahun yu chong. Dahun pi chong cipnai mam no ma? Dahun. Okey, ta. Ta da bo. Ya lah tu chiang so no mai. Iya kercan ha kana strike. Nia kercan 100%. 100%. Macam cu dam ke sarkar cula kanya, macam hunbit cuskia cong kecuai. Cong punoi bo hunbit. Ta. Dah biang pai ba, hampir ya pai ba ma kercan ngunu tu view sekretari. Barem. Tungden ma. Dah sedang kita pai ba pesan uya mi ya kata yakti strike ya bah ke surak yawan iya dokan no teri kangi ka debni te yo up ye jingklam yang gewha jadi te donis te connect yo pai one. So you see na the condition of the road I see because I understood the problem. It is not not only my problem, it is the public problem. Each and everyone, this road is important. But I know your problem. I understand your problem. You also have to understand our problem. You have to cooperate with us. Okay? You have to be yang buat kunjuk ya di paiba kuliang Sonapur rombak senong Sonapur ai ku boleh buat kunjuk ya rombak senong jong tongseng ai ku boleh ki berok di paiba ki bodon apa ka thang don amchang mentah kene gejing pakhang jongi mentah ngidon hang ni ha malidor mon nang te ga dega asam barani di Meghalaya ni pakhang ya kene ji pakhang jongi namar ba ka ji pakhang jongi tolong ba hinjak bi sukumat kada wan kenu ki bor ba ko abani keren ro mintre kumbang ong ni ki por baladep mintre marmot ya ki krem dan dadu tongseng ter hadu ba ko hang ni ha malidor jadi yang jongi kum ki noyelam kada ka baru pai ba lada kene jing pekhang jongi kan bam dagi benai ro ni ngin song be surok nyim pelai namar kene ko surok kamde ke kam ki hab an le politics ngau kene ke de ke kam le politik na bentau pai ba ya belong mentah di pai ba di badan apa asam ru jenjar di pai ba badan apa kene apa Meghalaya ni tan bandar jenjar tangka wai ge bangi ong baya sarkar ba sembahaban marmot kelai ne surok kada pila ada pila marmot deliang jong ngim beng de kene jing pakhang senong jingi perobak ko yo surok anda la marmot ngin yang jong JC Gadaki bor administratif kumpan ikut barngi ingin bengi dalade tangga wengi kwa baki di marmat kula ya no surok kudu sibul Nahi kumu rombak senong jang sakra angkat bat di paiban untuk senong ai be kijing kesan ya ka JC apa di de bat kene hang senong ada lada kolong kita yo ne dak benairo kum senong ai be kijing kesan abang i kumungi ibasa sikine kita boda Kalai kawan wisang jenjar habaki prasnong prathala da kidek don kam sekretariat juwa selong simpoi kidek arlai sni hakine kita yo baldet hikum ka senong angkat kinok senong ada long kumno ro insong hane surok kadukar kampala ban kular jinjide po no surok bodon apa jongane katan jongi ban marmo ini gimana baldet namar bajur basni pelak surok kan Manse ban kaya persah apa dengan nanti. Te kajing kular ngaru. Ngam ngesu. Te mentah ngabet. Pe menengam jastep namar ong ban syong baik hasurok. Te ada ka sarkar ai karena ai ka basi siapa ka. Kan treno surok ngaru ngaraki arti arti. Ni de ni kersan bat hitman. Toh. Tanpa yalam hitman. Amno support inong ya kene strike. Support baik inong. Support. Ata berada. Kublai si bun. Ma driver jawai kamno support inong. Support baik. Ata. Ya bula dejur resi surak tenang. Ata. Eba, boleh. Mele support inong. Biang very good. Mele ni cenang. Nah, terserah. Mele ni cenang. Terserah. Ata. Kalau mau pau ni wahai lenum kiang mani ma. Coba wahai de em ini ora. Masak nado umbulu. Teyawano. Boleh bos, bayi lek stom wan.
Kamu ada sedang gani ke strike kata ukeli ya gini kena kerom coba em sini kamu sengaja helor gani. Yang kasi dat yang sendiri. Kada. Ye strike but खराब है ये रास्ता में. ये रास्ता बहुत खराब है. ये कंडीशन में हो गया 3 साल पूरा हो गया ना. इसलिए तो पूरा रास्ता तो ठीक भी नहीं हुआ है. एक बार स्ट्राइक हो गया तो फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक. And once again, the new update to all my public who will connect upon YouTube. To all my friends who are traveling through Meghalaya, there will be an infinite strike without timing. It gonna be up to 1 week, 2 weeks, as long as the road is damaged. The public will keep on staying here at the strike spot. So please cooperate with the people here. And for the next update, I will post back on my YouTube. So till then, bye bye guys.